Te Jesuse ben tasba te jae o tasba te mare. Lectura de Juan capítulo 6, versículo 16. Kalal yakish ta ihkubela te kinale, kuik bael ta ti marte no poheletik yuune. O chiktabarko yuun ya suhtik bael talum Kapernaum. Ikubisha te kinale matobas hoinehik ate Jesuse. Tal tulan ik taba mar bayel bulan yuun te hae. Ainiwan hueb o wakebu kilometros benelikish a tabarko te la yilik te Jesus te yak tabel ta sba te mare. Ich nopza tal te a tabay te barkoe, shivik yuun kopo te Jesuse. Hoon mashivesh shi. Binashiotanik la yikik ochel tabarko. Ora nashkotik lok el tati marta banti stohol te yashbahtike. Te answinitike las leik te Jesuse. Hich te answiniketike te hilik tabanti ti mare ta yank al las naik stohol te baemik ta humbarko te nopoheletike. Sox na ohik stohol te maba ochem bael te ate Jesuse. Hich ora tal yantik barkoetik te talik talum Tiberias. Hulik talok el tabay nopol las veik wah te la yalbei wokol Dios yuun te kahwaltike. Te kalala yilik te mabate ate Jesuse. Ni hauk te nopoheletik yune. Hich ochik baela te tabarko etike, basleik ta Kapernaum te Jesuse.